Izložba Rukopis Vreme trag autorke Sonje Bokun-Đenić povodom Dana Biblioteke Šabačke. Unapred zadati elementi na ovom malom izložbenom opusu pružaju mogućnost da mnoge ličnosti kulture, nauke i politike koji su ukrstile puteve za našim gradom i bibliotekom Šabačkom budu predstavljene rukopisima književnih dela, prepiskom, besedama, porukama, osvetama. Poput arhivara u vremenu, u zavičajnom odeljenju čuvamo tragove prošlosti i sadašnjosti, u uvidu reči i slike o ličnostima i događajima, darujući zaboravljeno i zapamćeno, onoliko koliko nam pripada. Što je više knjiga, rukopisa i fotografija sakupljeno, to se više uvećao značaj biblioteke, ali i samog grada. Posle svega, ljudi i zbivanja su ono što pamtimo. Naizgled nepovezani parčići i krhotine zajedno sačinjavaju mozaik od sećanja, tamo gde se potiru granice stvarnog i željenog. Ostaje trag tog minulog vremena ukršten sa sadašnjim na mestu u kojem se susreću nova imena pisaca, kulturnih poslanika i darodavaca sa bivšim i novi događaji sa prošlim. Rukopisi su tragovi koji nas vode promišljanju i sagledavanju, doživljaj odgonetanja i razumevanja, posebno kad proveju lične ispovesti, prozraci pojedinačnih pamćenja koju unesu dah života. Sviju se uspomene i sećanja oko neke kuće, škole ili ulice. Lični utisci za sva vremena Stanislava Vinavera, Oskara Davića, Prote Gliše Babovića, Dušana Kovačevića. Temat o rukopisnoj građi nije samo sagledavanje, već i učešće u zajedničkom smislu i razumevanju. Sa rukopisima prošlog i sadašnjeg vremena razumemo bolje sebe i svoje okruženje, do svega što možemo zvati mapom vremena, trajanja i smisla. Svi smo tu čudno povezani. Ukrštaju na toj zajedničkoj mapi vremena i prostora rukopisi književnih dela Janka Veselinovića, Stanislava Vinavera i Oskara Davića, pisma Ksenije Atanasijević, Jele Spiridonović-Savić, Pavla Popovića, Stanislava Vinavera, profesoru Žiki Popoviću i doktoru Mihajlu Dunjiću u slavnim danima Šabačke narodne knjižnice i čitaonice, besede Radovana Belog Markovića, Ljubomira Simovića, Davida Albaharija na otvaranju svečanosti Dani knjige u Šabačkoj biblioteci, beseda Sretena Ugričića na proslavi 160 godina Biblioteke Šabačke, beseda Dušana Kovačevića povodom 100-godišnjice bitke na Ceru, pisma velikana književnosti Oskaru Daviću, rukopis priče Parabole Gorana Petrovića, knjige Građevine knjige, inspirisane gradnjom aneksa Biblioteke Šabačke. Utisci i poruke slavnih gostiju o vanvremenskom prostoru i kvalitetu biblioteke 2000-ih zapisanih u Zlatnoj knjizi BA. Rukopisi pred nama vrsta su zaveštanja. Utisci o njima nisu zapečaćeni u vremenu i prostoru. Oni ili preobražavaju prošlost, dajući joj značenje prema sadašnjim znanjima i stavovima, ili zadržavaju početni utisak divljenja i našeg poštovanja. Ali uvek tematizuju onaj jedinstveni doživljaj koji proizilazi iz osjećaja trajne veze i neraskidivosti u sve tri poznate vremenske dimenzije – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Reč je o sabiranju i povezivanju.